Nikodima by Nhloso Khwela featuring Shenge Wasehlalankosi has officially surpassed 10 million streams on South Africa Spotify. Ingoma le eyaphuma lapha ngabo May 3 May 2025. Mayiphuma ke Nkosi yami bakithi eyayibhincisela abantu nxanye ngama-numbers xa ngithile uze kufike lezi ezinye. Yizo zey'ngoma lezi bey'fake upelepele esilondeni ngampela laphana ngey'namba. Siyibonga le nsizwa yakwaKhwela okuNhloso ibambisane laphana noShenge Wasehlalankosi ongena kamnandi kule ngoma le oyinonga afaka iy'payisi yaba yinhle kakhulu. Enzima ngake nayo le nsizwa oNhloso kwaKhwela omunye wabantu-ke abathathe umaskandi kulo nyaka ngegiya eliphezulu. Abantu abaqhamukile ade bekhona vele emculweni kodwa abantu abaqhamukile bavelela kakhulu ngama-numbers lapha online. Cha kuyihambela kahle-ke le nsizwa nalaphana ku-YouTube ingoma uNikodima iy'namba zayo zihloniphekile hhayi indaba yokudlala cause lokhu yaphuma May 3 le ngoma 2025 sikwazile ukuthi ishaye bani u-13 million 3 not 3 is 13 million 289 127 wama-views the way esisenze ngakhona. By the time ubuka le video iyobe isidlulile kule namba kodwa-ke ime lapha. Kuzoba ezinye zey'ngoma ezi-few ezi-less than 5 ezina-more than 100 K wama-likes. Iy'ngoma ezino-more than 100K wama-likes, ingoma enjengo-Paris, ingoma enjengo-Gucci, ingoma enjengo-Yongcongonyoko, angazi laphana kobani ko-Smirnoff noko-Limit ukuthi kuhamba kanjani kodwa nje ezinye zey'ngoma lezi ey'hamba ngama-100 K wama-likes nayo le izojoyina kuleyo list leyo. Kuyinto engayona-ke okuncane inkulu kakhulu especially for ingoma kamaskandi bafowethu. Cha siyibonga kakhulu le nsizwa siyajabula nje ukuthi namhlanje masenze ividiyo-ke senze ividiyo ehlukile kunamanye. Kumele bevelele bafowethu, kumele iy'nto zabo zibe sobala ukuze sikwazi ukuthi sisheshe siy'bone sikhulume ngazo. Nalaphana ku-Spotify iy'namba zinhle kakhulu, monthly listeners silokhu siyigqugquzela ndawo ama-monthly listeners ngoba abantu abaningi especially laphana ko-Facebook bayayibalula ikhombisa ukuthi abantu bangakanani abakwazi ukuhlala bedlala umusic wakho okuba yinto enhle le e-positive ngoko-music walowo mculi loyo okukhombisayo ukuthi abantu bawuthakasela kangakanani. 837,000 wama-monthly listeners kuyinto enhle kakhulu. Nengoma uNikodima naye seyoshaya 11 million wama-streams laphana kubani ku-Spotify. Silindele okuningi kule nsizwa okuhle kodwa-ke sithembe ukuthi kukhona ezokupheka ngokuhamba kwesikhathi siphinde futhi sibuye khona la kwi-Indofast TV sizonibikela kabanzi ngezinto ezinhle ezobe iqhubeka izenza khona la endimeni kamaskandi.